Nagabenta ke kubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kuble ya phi baro kini kilong ki kubor pamta kasi. Sabe kam uwe uloyo bapunan kam da ka chat GPT mantre ya kawi ka kes. Laya thu bakate ka chat GPT kelasna ya ka kes thok. Uza charya grabel ubadon tang arkanais dem ka kerta bo batre ka bekala group ula sabe no namar bapunan kam da u chat GPT kanang bandap kloy ya ka kam jong u. Henry ketika chat GPT kalasna da ka bom nyahab eru bat ka kam ka ba utre ki nong penya jo ketika bekala group kilabe no yo u bala ongru ba umla shu ba utre kum uloyo.